أغني هو ابني. أغني هو ابني. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون أليس هكذا؟ لا هو يابو وهو الذي مرج البحرين هو سيجراني يابو سيفري هو سيجراني صح. آية كم؟ 53. تنكر سيبو وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدونا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ودى الله تعالى تيغا الله دو تيغا دينا قوا واتن دنبنسو أدو الحالا سو كما نامور الله تعالى مغا أني تيغا دي كيسنغا موندي فارين كما على صحابانو دا قوجي دون كونسو كومنتي وماري مسلمين سونين قوارو سونين كان كمكانو بسم الله أغاي مي تفسيرين قرين كما تفسير كيبغا باسيني نور تيفي يا غابو ليفرفيل watin kiyona me se kombe nogondi ko ke ngano la hidunga mogombe odo menaga lendi su terenge su nautu nevere ngana ndaga wara 10 nga ewa alhamdulillah ko akhinunga me kama ewa nur tv nogondi ngani na tafsirin dabari sonin kan kanendi kembre nga ona tagada ngani ka bismillah o kuinde wakata ga suko mantenga o allah taala nya gana alla gano daga gemundi sawaba nga digan kanundi aro nyangollundi ado alhala nunsu kahmantendi alhamdulillah odo sheikh bega tafsiri kenyana sere fugonte ti kenyano wal mamin ado sheikhinga الشيخ أبو بكر تراوري. شيخ أبو بكر تراوري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد القادر كيفكم؟ الحمد لله نحن بخير ما شاء الله. والإخوان لا بأس به. تقبل الله منا. آمين آمين. الحمد لله. صالح الأعمال. آمين. شكرا تراوري. قرآن سريك نيو ما شاء الله. عمر مسلمين سونين قالوا سونين كان كمكانو عندنا دارو كتاكيتلين كبركانتي أكينا لقناة النوريا وقت النور تي في غابو ليفرفيل كي حاتيا الحمد لله سونين كون تفسيرين قري اغوارني كينيا ترنكا او بكا او نوريا نور تي في ان شاء الله كمبرنا شيخ ابو بكر نسمونا سورة الفرقان. سورة الفرقان النوية دي آيات تنكرجلو سكاندي نسمو جلدي كينيا شيخ ان شاء الله ولا نياغنا الله غنو يوم دي صوابنا ينو كسوكو مانتندي baraje bega kitte qur'an qarange nga ado na terinka alla gano oda ga baraje kenga ganto kuma baraje nga oda kenya ko woti qur'an hanju penyen sere suga dalina na hokesu anna hoto anto awon pakke donc am masala na qur'an no wandi kenya kama alla gano gem de soba nga ona di sheikh nga jazakallahu khairan oda be sukuni kembre ona to aga to ullo nadi anti be gan facebook nga o facebook nga direct nga bo tafsiri ke واتني واو تدريتنا مي واتني ina jouer hal après iwaro nay yo ne len kay alla gana dunye so ni ko mi sobe ga passe na radio nga ken kawa passe ne tele nga sasa ne lenga na auto 16h nga na daga ora 17h nga kembre nga alhamdulillah o passe na radio do tele suya ken ka hawati nga nakye be suna wa kembre nga tinto itele nga be suna tinto kubeno ga radio teringa na tinto radio nga kudo osuna kahina handi alla gano gem liswabanga sheikh nda sima keta ko wala laqen jonga ان شاء الله تفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب
فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. نعم. درس دني دوغا سيايا بي. نعم. كن التي فلا تطع الكافرين وكايرو نمباتو يونكي لومو ادي حقر الله برودو دغا كيلو برو بيغيا يوا غيباتو كندي بوغبكا كافرون بوغبكيا وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم. اني جاجاتي قرانا كي جانين بوغوري بالحجه. نعم. انك مانغراي بكوناندا قرانا كي نانچاو كيغانا كنتو. نعم. hadina hasati ken anta hokono dina ndi be ga so Allah gare be ko qur'an ndi ay do kenga ko na ti har mari islam an khawana dinantu yabo an khawana dinantu do da gajangi yatu hujanga an quraka hanga jangen mosri yalla mosri a gollen ko na kenki nya di senki yabo an nay sena nay dalila wamma mosri na yang ngai be ko na kentu yabo jahidum bihi jihadan kabiran. Naam. Nange ga taybe to Allah ga jannati ken Allah te ga jannati ken ay to ga qur'ana ni dalilin po gore nya mu'minin maga. Naam. Aga nyidana akan sembendi nan sigiran suyi mosri ke lengo wa utaya Allah gi tuka gun tagmanchu gun konno ati wa huwa alladhi maraja al-bahrain Allah ni tunka gun no nda se ma gun no ndi. Naam. Ada hamum pilli adi wurundi tunadi ngani. دقم بقر ما شاء الله هذا عذب فرات كندا كينيا الله سبحانه وتعالى وهذا بالهون هنيتنا هاي نعم كني سابينيا كين وجاج سابينينا قطو سابينينا كينيا عندا مينيتا او دقم الله تدقو بكان arandamini kene daqo ngana laga gunani jigan da to anga jillingen kita ko ji ma minite anga tundin anan kalliya adda kumpilla wallanga to anga igan khawa hada har wuce be bir Allah ta ke birana presque Allah ta supporter so jillinge kenya wadda kumbaka hatengana hatenna na'am waja'ala bainahuma barzakhan ada sutura ni hildi do mena hanguku hildi do mena wa hijran mahjuran aro kabeho ibegi hilli kabana iganta kolon sene medingan indanya kambini medi Allahu akbar kenni Allah tuka ko jani kenga mosri kenni ho kulle kenni ji binni manga ube kenni blenga ube kenni hoenga wakarni me isuni jinye me ndaro no medi tinga sira hunu tu sasa beswa kenali ada milhunu jaj naam wa hijran mahjura kunda kenya Allah subhanahu wa ta'ala kenna seguma ko yugay manin ciki jinu ku kan takkape be so gani jinye bisalla mi nyamarin ka mosri Allah mi nyamarin ka mosri ken gureni kayru no islame Allah ra bu media daga killun tabana dongo ma kai ngi kayra kon killendi akhira Allah ko mi ku hamu hilligan takkapi me mo be islamero kafire khara tay ko kundu to han khallen kamma mosri annan sabati ken mannan golli ken kenya ni tongu mosri donc annan sabati ken kama wa hijran mahjuran na'am وهو الذي خلق من الماء بشرا الله ni tunka tagandi baka jinga kengani nutufanga na'am basharan ana hata gankon taga baka ke kengani hada mari men taga baka nutufanga jinga nutufanga Allahu akbar mane ke no nutfa be gadi mari men taga ne baka ke bucina yaga men tangali Allahu akbar ahuni manyani
abane kunye bega baka kende agabe gabe nyeni gabe gabe nyeni mosiri waja'alahu faja'alahu nasaban wa sihra haramari be kenya gana riduna kere na anya dambe gume alo kallahu kallu gume faja'alahu nasaban wa sihra umpille haramari men tabaka kundire mosiri ala dambe nga kitene do yugon karang hapen karang kallahu nga kitene do ya haren karang ngana yare do ku hilli ho Allah gadi ko qur'anandi na ko nanti nema nyani nema no beno gadi ko me anna kawana Allah ku feedi na Allah barka sawundi di ni soni ni daro wala ni daro agaro dambe ke bi mada sumpu sumpu sono gonda katinga hay kawa qur'ana anta kawa hinana wala kawa qur'ana wala tawa hinana mosiri presque imera tokonka sumpundo gati mosiri donc kendi ken sumpuni kara num pille haben kara do mankara sah amma do sure be no gani mare mu ampa wado sure be no gani makunya nan sumpalle mo mais sumpumpo ko kallangun tenni haben do manyi kunya na sumpun su kama mosiri ala kenya ne anta tele lemme ndanga ya banne tangara jakatinya ai intanja karanchi kitia kenya na haben ka lemme ka gana miskina ko hada mare maunga ntara hinu benu halana kunya na kengani ya kuyi kengani na wira kinai anna kenya na da nanti lembure nya nga kada nan tagulilla adronya ni kenga mosiri ndai konto nya gani lembura ko he anta saka nan khefe donc aga konto hibe anna timandi ni kenga faja'alahu nasaban bo dinandi kem sumpu korosinde islamike serenta kem kono islameda anna kawa nan drogo to sumpun sonindenga allini dunade ata anna sire go ngari dati kenan bayya na ho ngari kenan negai kenan pabay kenan mai amma ho sugandi alla andi sugandi donc alla sugandi nandu ngene tikenga angen na maga wolo mandi kya sire ni kya de bruni non anna suragana pisan sugandi de alla andi sugandi mosri hakebe gangama anna kenkinya anni daro anni soni wala farenti sumpu sonna nani bega jopana aga alla higata returwa ala ta tugandini wala wa sumpu sonne anda tuga ma tuga ken ko wa sumpu son ken sumpu sonnenga barkenya farenti sallallahu alaihi wasallam serebe gani sumpu sonni awanya sababu alla wa barke ronan pinundi awanga tanga sana wa ngilo din mana barke ronan ngundi wa barke ronan ngundi wasihira aro da kallahu karo hada mar mundo mena ken kiteneti yakunyi yago agara yagare be ga soro saranu kunnan kallo yagare ke be go be garanya ge ken kasoro na an kallo no to karanum pilisu na medaro Allah ne mai gwani ala na medaro nan kallo daro na nyago an kallo na magayan kada an garwa ho nyana da daro na kenya lo onde ho ba ki kallo do kallo daro nde haiti nan ta ndabuge andal lingin da kenya nde kallo daro nde wajibi nyen ala kallo daro nde ni wajibi ne gari re nya garen kinanga ken nyi waide ken nyi wai mosri anna kawana ken daro mosri anga yagi sirebe no gale ire nyugonga anna kawana kunsara ken sara nun daro mosri allo onde ho maga kinya awanya na sababu ya barke waruno ya kundi mosri wakati so anna ndigi jura anna ndigi kunyi anga daronde be nyani da anna nyai dangani maga salle duguti ke bise gonun tari kallu ngari ma salle do salle ma ben jani am salle ma ken beta aw sirenga ken kan ho suru nyede hono ano igara le nyagare nga wati mbedero andi ngali ke igara kitata iga mungunan to woni yati na ankara na do minne kun ta ankara kilemetu kemma do kallu daronde ni islama go yuwai mosri islama on jikku gonani islama ngan khawani hakre to wadi nan kallu daro nan kallu daro anga do lemme nga wati be lemme kin halle makalle an kallu ken nan kallu daron ta ho ga makai on ta kawa bakai mosri on ta kawa bakai do lemunu ni hakre to ken di mosri wa kana rabbuka qadira kama nya segu menye hin sukama ho on ta kanya na sia segu ma gun timmantenya ni ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم يوبتو نينا الله وريرanga bori no hibe nu batu engantina na hoho ta ho kinyina wala yadurruhum ibatu mbala on kan ta ho toro ni ay gani to ko ne gami batu do tampe khafu arno kisay amin
وكان الكافر على ربه ظهيرا كافر قنيا ديماندانا كمان كما تواشيتان ديمانا الله كتاما غاي لك بنيانا نا شيطان ديما الله كتاو بنيانا كوني سوني شيطان ديماندني الله كما بيا الله قنيا موسري serebe gati inta dungena Allah galenga ken Allah konne donc konne tana be ga Allah ken ngani shaytana kapikenye ti Allah gajana iranta Allah da iranta iswa ya ku موسري يعني ابن القيم واكو ني كتابين في الفوائد نعم اتيكي وكان الكافر على ربه ظهيرا اتي هذا من التف خطاب القران واشرف معانيه هكذا ti qur'ana diga mun po khore gwani ke diga ndepe be Allah igara wa kana al kafiru ala rabbihi zahira ti kenga ko nanti mu'mini awado Allah an Allah karanye du kama yonki lungu kama shaytane kama Allah ko nen kama sah kenga ko nanti Allah kananye ni mosri Allah waliyun ni Allah qur'an le manye wala ti kenga ko nanti Allah kananye Allah qur'an le manye ho gani Allah ko ne awa ken konno awa walle ken kontrunga awa ken konno Allah imedanga mosri ago miti tun ko yugo a kursi ndana tintu benu gadai yo agara ti kunna ho unkenu ho hina gaja yo ken labar mosri ke mu'mini nyana kundunyi صح wala ago mi Allah gardi rapprocher wala Allah lingun bane do Allah lingun ta dunga ho lido Allah naga na'am wala dunga Allah lingun ni be aga lingun ni ke Allah ko ne ngani be ken naga ko ne na'am ken naga ko ne na'am arno ya kundunga amin amin kana al kafiru ala rabbih zahira shaytane kuna ti walla kutana i wasurunga lallan kutenga ange ngana daga do kenga anda shaytane dema mosri ngana shaytane dema do almare me annan kati duda na dubugal lingundi na'am na dubu shaytane maga na'am kenya na nganyana Allah kuran lemang do gajange nyani yabo gajange nyani ngama siga antanum pilli kama Allah ko tenga ngada shaytane ko tenga sikanda gen kana al kafiru ala rabbih zahira digame ke tanani mani mu'minin peti kenga yabo mu'minun ko ni na Allah karanye mosri arno yakun amin amin وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا فاري صلى الله عليه وسلم وما قيما أننا كبار لنكياندانا مسنانغاراندانا سربي غرام باتو مسنانغارا تيارجانا نانيغاليندي نعم gelli duna kida gana batu benu nya baraje bega da gahi be suruna duna do la garana ken kunada arenda ken poga be kinyande sallallahu alaihi wasallam na'am wa gatini ati rak'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ti fajr rakanun billahi paso duna di no do onsu ko anati fare sallallahu alaihi wasallam tangana fajr inshallah anta ga bateni na Allah hin ko ngenya makenga baka angira anda rakanu hilli salli tiken baraje nganda ngani ko mi hijudo umra atimante Allahu akbar ti anda ken baraje nya kitana ga soron chuno hisri nyangen kama khairi be gari anaken kunan mosri kundi me gabe gabe na'am قل ما أسألكم عليه من أجر ونذيرا أرو غونغوندانه سيربي غانا كوتانا كانوندي يمبي غانا تياغانا توكن كوتاني نوغوندا كما ساغيرو حالي فاتي حالي هو انترا يمبي نياغا هي دو lan kutanu na du gufa baka kutayne na du gufa na mbu kafira gondo wondigan na'am qul ma as'alukum alayhi min ajr kya ko ina anti islamin ka na nya kem muwadi ana khireni ni kata Allah na ma khirene sunya baka baka mbane ka so soron kanu lita na soron kanu ta ngana karade ya lo jannaba wa qabru na kunda kina kunda lal to khona soron labudda anya baina at-targhib wa at-tarhib kenya sireni نعم واتنا ندغا كيكاري واتنا ندغا كيكاري كو قرارا كرنده يانا مو نعم ولا لو ان ما كله واجوني سوخانيا كلم بانه كماتا كلم بالله بيغا خيرين كينا سيرين انا تو برا كيمبو غابي كونارا علي مو سورو نيتي كي انا كوراجين كيتا انا غولي نعم ناغانا كانو كلم اي بيغا كيسيني كلم بالله خبارو غانتا كينتو انتا كينيان صح donc faut que andaga kundunye نعم
قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فاري أكوني هذا مرة منداري ما أسألكم عليه من أجر. نعم. ما غترني تواري قرآن كيكي يهوندنا الله هارا كيكي يهوندنا ما غترني تواري. ما غترني تواري. ما غترني تواري كبي كنا غنا لمنا كنا كل شيء. كندين كيو كندين بكا. كندين بكا. نعم. أغنى كينيا تا كتوارو الله كا. موسري. فاري صلى الله عليه وسلم. خير داعين إلى ربه. موسري. تو أغنى الله نقول لنا أغنى نيا تكيتا أوكي نسرونga. موسري. أوكي نسرونga. صح. donc an ramundin sunanya annanya sababu ina hari hada marin bani kanda kembara jon korenya wala farenti kenda khairun laka min humrin na'am hakaza annanya sababu na sire bani kanda nan pasanda miliar nu nan pasanda miliar nu na'am donc anna tananya Allah dinan demandenya na tungum bangandi na hada marin mun khirikata tungwani sabatinda kama na'am anta gajana tanyi me nan tuagu koy nan daraja koy nan pankan koy nan nene lingagu koy la wena ngaja katanjiba anjibang hobi lenki Kenya ni Kenya gabenga nyana hakaza Allah mpingara khendi me ara munde ni mani ara maru mun kidani jiba du hon lage anari be jibandi Kenya gabalengi masha Allah ma as'alukum alayhi min ajr illa man sha ngasire be gana khanu an yattakhidha ila rabbih sabila na killera ga katika banga kille ke be gi tintondi ne Allah na'am ana kille laga ana Kenya na'am Kenya ke baka na'am وتوكل على الحي الذي لا يموت anta kille sura ga dai be gan kinyana Allah tawngin dingani la ya no koy faren kille sallallahu alaihi wasallam ana kille ga tanchiri wa kinyana Allah Allah wan kanna anga gollu be nu nyana Allah wiragal mosri kenyara agati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalu ke ila tafsirihi billahi ta'ala ho hana anna golle nya ikhlasan la takhallusan na bugi ni mendi kempede lambata anna nya ikhlasan la takhallusan hillandi tutabi'u rasul sallallahu alaihi wasallam ana yanga golle be nyana hi heti hi jopante gadi ani me naliti ho ube sirena hi wara ngure na ni Allah ma ko fare ma ko annan dirge ken danga gilli nan kenne tike ya wurondo ke tanga Allah mundunu tike Allah kempe ya dina ne hibe ga koni annan Allah mundu tike anya salle anya suma anya wirdu anya hotanai nam batiro fare kille ke nya sireni illa man sha an yattakhidha ila rabbih sabila akhara killen su bangandi to hangana kella gata anga kandene arno sukanda wa tawakkal ala Allah Allah ti farenda nan tuge Allah kamay khibarun sudi ngana ni hinun to Allah kam ma Allah wa yidana mosri Allah wa sabatindina Allah wa dina ke wurugini wa tawakkal ala al-hayy Allah sage mani konno nan kai allazi la yamut tun kage be ngalinta hundu mantenga na ganta kutini aganta kala tuge ken kama inna Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kenya ni mu'minin pankanga wasabbih bihamdi ya anna ken kama anna sonondi bakana qasin suyi na'am magan kutun na qasin to kubenu atwam balinu kafirinu mushrikinu ga magan kutun tikenga anna Allah sonondi baka ken suyi ken sono yanna kenya timani bihamdihi nanka ho Allah barka sawunde ngane manu kupira ga di nyanda na'am وكفى به بذنوب عباده خبيرا الله وسيتو عليكم من جنوب رungare ho taragama ngulli burentu Allah gae akenga sede nan kawakan na kengura mosri duna su sere su magabuga sera nan tanda hoy ko nyame Allah buga seda kenya ho gore ngare nan kawakan na kenya mosri mi angana nyanga huko hada maru munyanta huko Allah kuma Allah gara munagu ma kuto mogobe yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah kenni masi bonye arno kisike kenya ni an Allah kurosi fil khalawat andura kunun anga hese nyana wakati be ambane ga no kube anga Allah kurosi ni kundi nya wa ko nanti mu'mini nyana nga kan Allah na'am wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi
khabira nga nalla nyaga khafare nga anjurubun nga wakati so naam Allah wa anjurubunutu ajunubunutu anke mungudo kunga mo sire ajunubunutu anke mungudo kunga ya farenga ti sallallahu alaihi wasallam ati sere lagare be garuna arjanna di watu sere lagare be ga baka jannaba yimedni dan garo arjanna watu ati sere lagare be ga baka yimedni dan garo arjanna ti kenni sere ay aganare Allah wati ni tin hajunubu bucunun ko yayi ti junubu khoru ki ma ko na junubu bucunun ko yayi na ti anya gara kenya awasi gara saya ki to me ke bucunu ya khoru ga kuma ko yayi la naam atini ikira yonu ya renta kunga yere iti farenga digame ke la gamina ga ke diga suinan ma jarunga baka sallallahu akbar salawatu rabbi wa salamu alayhi naam wa lawati na dangane ya ajunubunuku bana mbe suina husire saki batendi yarawo husire ko mo garna ya ngam inshallah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا الله يقرأ بكوير وسبي بحمده فارس صلى الله عليه وسلم wirdu yugo kino en andi islamia subhanallah bihamdi subhanallahi alazim na koni na gabondi surtout soba na ko takame ati junubu suganga Allah wa yampana mashallah tan junubu nyerne bakanga ko mi ti dare kanti nga yerne bakay tenga mo Allah do tasbihu bi hamdi lay adinga Allah da mo siri naam do wirdu koreani Allah to koreani islamin takwa kutine ko taswanna ko subhanallah bihamdi subhanallah alazim subhanallah bihamdi subhanallah alazim ara goteti anne ne nyani صح kayene imamuna malik ke digameni galinga ra mo sire subhanal hayyul ladzi la yamut imamuna malik ani ke ko no wakati so rahimahullah surtout hurenga na dangay iro sire hurenga na dangay subhanal hayyul ladzi la yamut iti kenyi akambar sa denyi imamuna malik taga fati ya min jan khore gora ngari kundi ngari ana maliki tirni tanga daga la garanya kamo ngullu range mundi kamo ati ila honyi kane mata kutibe ati subhanal hayyul ladzi la yamut iganyi kenko nona gabo ati kenda khore ni dangani la garakota urugiti kenga kenda no e kabiri ikhbaru ndingani subhanal hayyul ladzi la yamut donc Allah igara duma ko to tikenga naam to anunga nyana Allah to gore Allah hayyu qayyum naam الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام الحي الذي لا يموت kenya ni tunkai agara kamundo munyentaga kamundi khore ndi gilo ndi ibratu ya do munye uma baina mado hibegido mena fi 6 ayami duna bitotu mi haqqe ثم استوى على العرش كم بالله انيرو ila resin kama urgi ila resin kama moya ibe da kallanka onda daron ta onga gemme sereganta ma kutonoti hotana na misaleti hoila ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا Kenya hinaenda hoho logo hinaenda atagi honsu logo نعم هنا خمبانتا يدونا كدينغاني جوانيا نبر والفاجر نعم المؤمنين دو فاسقا وأن مانا كينا ناسوي نعم الرحمن فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا أن توانا ترندي الله والله كنا يبغاني توانا تي الله كتابي ينكنتونا أكر الله توتي كنا أنا كنترندي الله غني بيوا كنا نعم بس سرنت الله تونتي هو يبغى قرآن دينا تا قرآننا أي
angara Allah tuti ho sirebe gara Allah tuti qur'ananga kenya walla tudi nantanga fas'al bihi khabiran anna to ana tirnai wa akon nandangani do angara Allah tuta na ntugi Allah kama Allah hiye donc Allah gara hera ibn beru wara faren kam aduna ro kote no kuda ka Allah hiye ne aga yana mu'mini sire kudi meno ani wa tawakkul islaman nan tugi Allah kama amma tugi tagi hotana kama tago aranta heri me ikhbaru nya kan surtout anke tugi Allah kama maka kanu tagi hoy kanu Allah ya nan pinu to Allah maka wala sondon jagundo sondon gere ndo sikando hoye nakin suwara nan pinu kin Allah Allah rawa pinu su sabatini ni surondi na ngurugi walla nyaga narno sabatindi amin. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن agana koni makka kafirnu kuda tina sujude nya rahmanu ndangani kingani Allah kona koni da fare sallallahu alaihi wasallam khasalli Allah قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا iwatini manini rahmanu kunta rahmanu tu rahman kunta rahmanu tu uwa rahmanu betu keni rahmanu ya mama musailimatul kazzab ibe gara nabi ma on khiridwa kuna kenya tu rahmanu tikena nabi mi na gara gabe ko Allah da ya gundina logo gelli duna ke dingani do kuna kenya tu rahmanu o marha nasjud lima ta'murun yaro wasujudi ni angonya mardi tisude nga hoda nga loganta hibetuba o gonda rahman tu genna kare khandun khota hundo yadai ro ballen campagne nike anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufuran wallahi farendi ga meke ni jidi ni mani koroye yadai khandun khota haliye nga hibe kamanta walla ani yarande honto ambal nu yeno mosri honto ambal nu yeno wala mais mumini ntanya na kundunga bada Allah gana sirebe kanda toujours kem puti da kakayni do to munye mosri islamin nan kawanya na kundunye islamin anna ma mali ladanu ku benu go ma Allah khalle ngana ko a kullu da nyane ke farin khalle ngana ko ne o ku do soro nyike akama al haqq dalatul mu'min na muri honne kawanya na to munye mosri awo ya sanka nganga kamana mundanda kita tanda sagara farinti mu'minin nan kawanya na kundunye sallallahu alaihi wasallam Allah khalem pacina kunanda ngana an kana pacin ko ninkera tay kenya ngeri pa wanu hibe kam kenyande kempeti dina ide ay an papa makhiyanga an kisma makhiyanga al fare nyang khiyanga sallallahu alaihi wasallam na'am do kunni ali halanu Allah ya gara kafirun mu an kutai islamin mu dunya baranga nyana kundu na wazadahum nufuran hakaza wonu na kundu ye tungu inta dunya ne anda ko ida dro kenyi jidi no korea ado balle ado yadaye do kutande gabe dina ndinga na yito agu mehe to nguka mahe yadaye nta mosri ke okudo ke ando mi ke ano ladanga onta ke walla kemanya wazadahum nufura تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تتونكان kallanguntenni a khairinga benni a senontenni bakka nakasi honsuyi tunka kebe ja'ala fi samai burujan ga nyangundi kamundi ngani sanuwa buruju nunga ibenu ga baki batendi ibenu da buruju kenya manazil yang haranu yang haranu ko benu na muradi ngani waja'ala fiha sirajan alla nyangundi kamuke ngani kadi kiye be ga qurayni kiendi ti tawenga qabaran muniran urondi na khason khawara kendi be ga quraynya na tawe gantadi kesu hadabare mu khairinda ni soroga urondo kiye nyilailaindi وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله نتونكا دا urondo kienya khilfatani ga daga nan chagene ga sagene me batini kiengari ni ana daga uron nari urona khore nan buno kona kenya na Allah
Allah subhanahu wa ta'ala uronga da sawi no khusus rasunta uron bitambine suma do beti ndo mi walle uron kama aga buera ela sagono ko kenne Allah se ma ko bayde mo siri en Allah ni wakati ku hilli bugume wure tike wakati ya golinya wakati ke wakati ya khenko wakati ga me so ya khenko wakati nga asire ni khenko ni mo siri rebe kana golinya wakati nga asire ni golle wakati mo siri ya ga du ma ko to na ay godi ti faliqul isbah soban kuren karandana kenni ga Allah subhanahu wa ta'ala khilfatan na urondo kenye wasage ne me batende ta liman arada an yadhakkara serebe ganara mundu nan takasi nan cimme Allah seguma hunga awa tawana nan takasi urondo kenga mo siri hiqurani me akhire ngadangi ne yabo awa arada shukura ube serebe ganara mundu na Allah barka sahundi an Allah barka sahundi Allah ne manunga ne mai wani ke na'am be anga daga nan caage aga daga nan caage nan kam ma urondo kenga na'am an Allah barka sahundi ne ma Allah ne ma khimpantai to kuma an Allah barka sahundi wakati su au arada shukura Allah wa kuma mundai be ga barka sahundi wakati su na'am وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا Allah gara urondo kiyen ko nanti wa daga nan caage ne serebe gana aramunu na Allah takasi Allah khibare nga ube na Allah barka sahundi na'am ay woni anya zakara na Allah batu na Allah hinko ngenya na'am urondo ke anga makati be nyana kiyen da Allah pindi uronda nanya mo siri ibe garan fati urondi kiyen da nanya oy fare sallallahu alaihi wasallam ga yimo ga yi batu be nu yana urondi wakati nu ille ngana karama ka kiyen da fitu kana donc urondo kiyen kina ngana profiter di mo siri na Allah batu di ngani na'am kendi angan na khibaru nyana me kesu kama maga mungu Allah khibaren wala na Allah yingo ngenga bondi na'am batu wakati nu ngana kiyan na golle njigina na Allah batu toujours anani anga Allah mpinyadi mo siri urun kada nan profiter na Allah batu do urundo kiye ho ga dangini ananya anda ho marke andu dangani mo siri anna ma dani ne kafuka ma wa dangini ba kenga wakati na habe ga wakati nga kena kenya ko mo siri wala ana mari man nan pakere to am wakati ndi urusu gari nanga anna ma sunya khenkheni mo siri anna ma wakati mbono di batran khibaro ndi ibenu ganta na hasiru nanga duna hay la garal da hay anna ba dunge ken na'am bise wakati suga dangi ken tagari ne tagari وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ti kamane ikomoku benu kan komo suna Allah komunye yo okay ma komoku benu Allah gi munda mo benu tindengane Allah na rukunye donc asuheti kenya na warni magutun ko ne na ko nanti ya kambanu nyani ime kanu khafu ay woni mani kiendi yamshuna ala al-ardi hawnan kiendi watir no nyanya en kam mati maga yan khaynya ti sabati ni na'am inta dakana yamshuna ala al-ardi hawnan itoranta kinyene sirei yamshuna ala al-ardi hawnan na'am itorahu anta kinyene sirei ala inta dundaraunu inta kawaduntaunu imaga yang kantenya ni Allah khibare nga ido hada mare mun naga hawnan ya ko na islami antere mo annam am ko tay mo sire islami ana erter nan nan tere ti maga yang kayni na'am nan tere ti maga yang kay ya gare yugo nan tere ti maga yang kayni na'am te hube ganga la dakka we anga te hube rondini ya ga ujubul lonandi annama ko kunto kawadun tawo nga merelo te hungure angana eterne na to amman kaymo manga jankano ko ninga agare dage te karasi mai soronga wasa ko nga soronga tunna tanya heri be so ampaini ma tiriti kawadun ta hundo yada endo dundara ko yamshuna ala ardi hawnan na'am waterne ti maga yan kay nga nya kay kama ituranta kinyene sere na'am وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سر حقر اللغو سر توامبال نغني سهل موتي سهي بيجي تورونو انت دودو تديا
nanti di kai gawi kana nanti di logo gawi logono la inta du tudia wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama wa kisi ndiga menya ko ndiga me ko no hibegi kisi ni baki turang iwi jabini iga la hayana tibe khatabahumul jahiluna qalu salama na'am yi to kon qalu salama nati akunda islama hullaga nan daga sallimi sire ndi bane an ka jayti ken yawa an ga jabi ay be ga ya wundin mosri an ga kisna toran gunda silama wala senki walle bane ba to ke ga ko ni nanti sirsu an ga kenna me islami me hada mari me na diga me kona da diga me be ga toron do allai an ga ni jahili mosri an ga ni jahili amma hotana ya ma Allah khalle ma faren khalle kenya wanke toro no manga sika kane nan to diga mun sedi ne surunga kwelle gana sangata honye kempe di sangata hoy anga ko no hibera rai batero no kenga anga ko no hibera sirobe no jondi awa kun khanne kundini dina mosri ikama ya to anu donc Allah pimpeti sangata hoy no kusu jahila hunyen jahila hunyen sere lawa nyina akara munteni me jahili nyana mosri sanga dalla nyamar khanun darno Allah ka wande khanun anga anti darno we sere be ga Allah pi nyana anga anta darno jahili nyana mosri Allah ti wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama jahilun ngani si halle mauti se bure wa diga me ko ne be ki kisini toran na'am kena mani ko nanti islami Allah mun danna nya sere siginte wala jahilin diga men na maga ya sababu ina andi nan bonon da maga na lampundi dina na nya na londi setane kadi dai da batella wala no adu jahilin da na tanki ne malam baka anton kama do salamu ge gonda ya salamu tarkin mana wat igana jahilin diga men ko na da wi to kono nanti jabina wadangin nan da no ana ma wati mbono ndai anda to ko andanga yo angena daga ke mo manjo angana ke no kuzama waringa gi no karsa gi mara kya ko nan do karsa gi mara la to ko la maga du haje maga du occupé akhbarin donc har mari me nya to ngun kam mosri angara to ngum mundu angara tunan kene alla khale ke anga kenya na ba har duna su waran kontunga maga palle hay Allah wadanga Allah wado sirebe qur'ana ampoini ala sersu wala donc dina angati dina nya Allah khallenya hoko nanda ngana ho nyanganga mosri anna khonni ngabinya kidan ankane dam pallam banguba kompodun khonnu wado silla dun khonnu agabe gabe mosri me mali Allah ita sire garanta Allah da mo Allah wanyi dana na'am qalu salama do kuni jikuna gallinga Allah da ke suna har mar min maga yan khanya konni na'am do kutanne gabe gejangabe islamen tagawanyana kendingani na'am والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم بنوغا ويني سكي كماندانغاني سجدا وقياما سويدن يانيغا سكي الله سكي لاتينغا كنا الله كومونيد مosri arno yakundingani amin renti sallallahu alaihi wasallam serebe gana sagon salli jamande ago me anda wuron tagandin sigi mosri angana sogoban salli jamande ago anda wuron cusigi donc wurudun cike awa sabati ne ti hara arakanu hilla yabo sagon palle haranga arakanu hilli salli awa jatene wurudun sike nye angana Allah to ni kenya sireni na'am inshallah wa wurudun sikanu wurudun sike jakeni no koygo ati inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila na'am har sahom palleti wati bucina ngiri anda rakanu hilli salli ti biniyati qiyamil layl na'am qiyamul layl yani yawo siranga na wara urul lagare be farenga ti sallallahu alaihi wasallam ti Allah wa yan kanana leo dan ke duna dun kamudi yabo ati ko na yampai mundini maga ngayam pana kama maga kuni nyaga na kamango ko ni nyaga na kamango donc Allah tima fajiri nga salli na'am donc ken wakati ni wakati barkante wakati siradi na'am adwa unjabi nden nan jaw na'am fajirin kaneti 30 minutes a erbane ernu hilla na'am urun takandi sikandita ken nanyi siki na'am haranga makata su siki anna hosiki anna karndi fajirin na'am anna du'a anna istighfarun gabondi na'am وبالأسهار هم yastaghfirun يستغفرون na'am
wala yastaghfir do wurun sikeni batu pogore Naam. farenti sallallahu alaihi wasallam farran sallu ku halle salle be sirenga ni mo sikeni wurun sikeni keni wurun sikeni qiyamul layl do islamin na nyanda abunga koy farenga rati ati sere suru ladanyen Mosri. sere suru ladanyen Hakaza. do adamare me angana andro goto yi Allah wande manaka Mosri. wala Allah ga nan sabatini na ne undan kama ada khairu gore nyanda Mosri. amuri honu ndan nate honu dan nyaagi honu in jawki tena wuro nyadi de Mosri. qiyamul layl wala inda sahar Naam. ken nani tawunu anga Allah Bil nyaaga ashar. bila sahar Yastaghfirun. bila sahar wala ken na maganya bara anga sakana khekhe yama Allah megari tiga wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam aidi nandi wa wuron sunyano Ay, iga haqqe benya. ya wakati benya bucina aka logo Allah rasunya wuron Mosri. Allahu akbar Aga logo. Ala la nya wuro mu. Allah garan gollu laga ke bucinen takano Ay. Naam. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم allati walladhina yaquluna hibinuga sallini ga Allah bata ga duanna iduan en woni watini rabbana surif anna azaba jahannam Allah na jahannaba yanga katana ke nyilla bako anno kisay إن عذابها كان غراما jahannaba yanga katanga na kumebe kita wala jibina ngade arno kisi jahannaba yanga katanga yani farenti akhara tangay mundu bakay be khara tangay mundu bakay be Naam. donc ang do ngundi nalla nyaga arjanna nalla nyaga arnan kisi imbenga ando ngam pankana nyakini Naam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار نندو ان يمشو مغانيا دونا دو موندي Ay. خالسين خباري تا انген غرانكي تومبامبا تا دوناني تا دوناني دو الله يكو مسرو بنوغا الله تو imona kindengana Allah khibare ndi gi batunya na mo be Allah kamana kunya ko Allahu akbar. sirfa anna azaba jahannam inna azaba kana gharama Allah garam mundin nte Allah waduna kinna Mosri. anda duna be kinanga wadu la yankinna wadu suturan kinna wadu sabati yankinna Mosri. be angana duna bane mundu na la gara to Allah nda duna kinanga awan qurbana tayde ntalla ya هذا اللي غير لا 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 أرجو تانجا كده. إنها ساءت مستقرا ومقاما jahannaba nya sabati dingira bure aro tahura bure arno kisai آمين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما sereberu ganan naga handi bakina burunga inta kemperandangin nan bonondindi lam yusrifu na honya be ganya na bonondindenga أنت كينيانا. inta kenyana نعم. gode bane angara denge haramendi alla ko sendi kenni bonondindenye مصري. yala kenni bonondindenye نعم. hibe angana ro halalendi hosirendi kempeti kentanya na bonaga gabo mo ma ite bonondinde نعم. dom iza anfaqu igananda gandi lam yusrifu wa lam yaqturu inta bonondindini wa lam yaqturu inta bakhila gunuka وكان بين ذلك قواما iwanyana nakani nyadi ta bonondinde nyana inta khutunga na khanyana donc iwa nyana ibe gani naga dungankan khunga inta anyana ti khemprandangia donc kore mbiradi nende anyi medingane anyira munde ante ununde ampu antuna don khibaren su nanti se winda ta ngai gande ngabe ko bono ina ginem paga brahman paga tay anda sura antai gena na daga sawunya gabe kama Allah ta ke munda de كني بونون دين. kenni bono ndinde كلوا واشربوا ولا تسرفوا. wala tusrifu wati ta se winda ngai tire men ngabe ko bono ngari tini amutini wara sedi ho wano kempa junga anta kitan مصري. أنكارن أنتار لا. antal lato ala donc na yarun kurosi gande na hosuro hibega gemi hadamare munga ibe kutenga na to kenna maga joxe أنكني. na saw mo siredi na kini siredi na ibe gana hete مصري. dullin to nyawano يابو. da kun to nyawano watun to nyawano مصري. donc bonondi den talinga alla da أي. to yugo ya gare maga bonondi ni pirado hotana ira menka lati ona iranchiru londi يابو. kompen pakanga anke maga ira men harsa ngo kapai yono rai sine nyaranta katine yimi مصري. anga ta ko kini sere أنت كني سري ما harsa غمتي. ange na munduna ta na kai
tamani me komple wa ma Allah ta hari rondi ina maram pa wakara ranjiren hari ranjiren dia wa nga khinu ngano ira me menti ma be toujours nga ko borona kay to khibare nga kuno ho wa kuno khimbranda nge manya amanya khimbranda nge tali Allah da di sewinda ta ngin sa wonya na ta ke manya de ke manya way wonu be no hari ira me antar khasuno mo siri na daga sedi har na wutula kini sire Allah ta ke jana daga na seda kenni bonondi ne yo kenni bonondi ne se gana anda se walla da dinan tanga de wala donc har mare me Allah gana se nya da ngana duna hatibe angana dugutai akini hotana ya ni duna anga barajen kita anga bonondi ndi so anga bonondi soro jodi kunta kita na ange nga kita na mangara bonondi mangara nyati waso yenga annan to waka kunde ade bi haqqen qawaram batte haqqen ngado batte e bi Allah tanto kono Allah wa hinu nyilana si Allah warni ti lenga kumo nda mudi khambane nga bononde talinga Allah wa moye gawa maga nan ko rembirandi haqqe be ube na nyi mesuru haqqe be anta Kenya na ken nan kutunga nawo ne ngam maga na iranchiru londe ayange nge irambo gonto ko na nge nga wakati kiturun ko ta ko sa pour que sere ma waduna de wange iga nyagan to ko so nyana nge ndandi ta wakati so an ko renyi me ay gan kawa na ibe gan seguma kum pakke ken tanyana ke manya Allah ta ke munda donc Allah na silami munda annanya sirei to awunga tini sirebeda an civilisé ntenni mo sire voilà Allah garangara no ko be anna duwaran duwara ken kamma ba duwara ken voilà lampinu na nyurondi to alwasatiya na'am har dina har batuye Allah nandi nge Allah bata wuro ki taraqe wala ken ko ni ba ken ma ko ni Allah ma ke go iberugati wa hoti ke wa sumuni ke intaka sume ni ma wala fare ma di ay ke be to ko sulu ibegati wurdun ciki agara mugu qur'ana ngado fare nganya na tikeke iken taka kan khina wuro fare nti ay ke sunnan be diga ke sunnan be diga wala ibegali Allah ra ken wasatiya ni na'am ken wasatiya har sihe anga sihe ne anta kurun wodo anke sihani ta ken na lin sereda ay la garwa tubaka wasatiya na'am har wajundu gube o hanya na wakati ro wakati yani naam ana tantara ke walla naam antarni na ha soro antarni soron na naam والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عليكم سروني بنو انتهي لندي كبالا انتهو تنبتنو نانك هلا انتهو تراخل نانك هلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق انت يونكي كالي يونكي بالله غرا أكل حرام ما غانا ياتي تون كني راسيرك بغو سيرنا سيركاري أو كلا وبيجيني وبإسلامي أبو إسلام أوندي أو كلا no yonki benu alla gari kallen haramu kenni yonki nu nakate silame yonki alla kallen haramu zimmi yonki kairi be lahiru khanne gado islamun naka yonki mbake aho anda islami akari haramu tinyani al muahidi lahiru ga islamun do hibenu naka zimmi ni hibe gari tagu islamun naka adungeti sagallen tugayen ala wasilamin jamanendi ken kalle na ko islamin kalle ado muahidu lahidu kan nga islamin ndo kafirun be nuna wala nanti kharo kara ube wi kara wa kara be lahidu kan nga kharo kan tamme gajan wala komi i haru be nu garni ta ko jamanu kui igati ni be ambassadeur nuku nan kiye kunga ni karina waynya haram kenta kawa ado mustaman kafiri be gari du qariya islamin jamanen لو يمكن نغتي كالين حرامتي يعني اسلام نعم ولا يزنون انتاجين ومن يفعل ذلك يلقى اثاما سبب كان كوهنو دوبانا بينيا ابا جنوبو ابا يانغا كاتان كيتانا دي يضاعف له العذاب يوم القيامه لا غرا كوتا يانغا كاتا يانغا كوتونا كامبا lawa tagura numani me yang khadina akam yawmal qiyamah agama tubi duna kedi nambugai jeni endo hilaka pendo sirikalle naam agama tubi bakai yudhafu lahu al'adhabu yawmal qiyamah ubana besuni junubu gorunya
ويخلد فيه مهانا سلام بيننا كودو بانا بيننا أنتنا كافر هذه أنا فاسق ما أنا أدنى أني أدغاندي نانتي هو أنتي أكين أنا كافرين أنا كافرين ويخلد فيه مهانا أودو من يمبكي دينغاني مهانا اللقونتي لا غرقو تارنو كيسي سيربي نوغا والدو سلامي نوغا نانغا سلامي نوغا هو انتاندي نغاتا نا مرامو تتانا لبونغو تتانا حرمارمو كريتا إما هو نيانغا سلامو يقاني ها أنا سيأتي تانكي نا كينيا ناتي الله تخوني أنا كينيا نغادا ناتي الله أكبر يعني نموكي الله دي لو كندو سلاما كنت هو أتانا ما هي بينيا أنا كينيا أنا ساكنا تغنكو كندي كافر أغني hari zai bi islamin gajan Allah haram da islamun ka bai maka kinye ibenu ya harun do lemuni i kalle na jopa na ko sri lemna bicinano de nano donc wona tunanti islaman khibare ay kafiru nu nyani ga ibenyana haro islama on ta hohoy naam إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ما سربي غنا ساغي بكا كولو برو nyange de dukede de roro kallenga ankitana naam ساقي كات الله نا لبنا أو نا قولي سيرن كبينيا نعم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كومن ساقي كات الله لين الله الله واني خلني تايا الله وانجي مندنيا نعم كينيا ناتي سيربي كنا ساقي كات الله نقولي بروكولي ni yampa bane hele awi bugunu bakano gulli buri bane su batena na hosile sahar Allah tango honnan sire والله نياغانا أرنو توبينو لغا أرنو يامبو قولي بروني وكان الله غفورا رحيما الله نيا يامبانا خوري الله نيا هنانا خوري إلى هنا نتوقف أو نواصل نتوقف نعم نعم إمام الحمد لله إلى كوين عند وقت ناتين دوم وسري sura ke haragan dalato ida ko nanti wati akinye kembre ngadi ankal laga rube gamma kata akhinonga kata soni ko ngado soni kan kamukano kubeno ga kamono hay baka nur tv ya gabota gandi wamda nurun kullahu be gamma katiya saro bichabu wala lakken nondi inshallah Allah nyaga na arno batun suraga arno jidi limana arno jidi arno sabati ni dinan kama amin arno sabati ni dinan kama islamin su ni hamiranta hinya na'am nan dua islama gundangani islamun dangani bace su na'am bace khere islamun dangani islamin de bunte ga no khusu na'am arna dugo ke buga kama arna dina ke wuruge arna dina ke se khonunga amin besuna islama gunya ke mundu natu inshallah wala nyaga na ke طيب الحمد لله رب العالمين إمام وناتي جزاك الله خيرا وبارك الله فيك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكي تاغل لغرينا أجري لنكي سورة الفرقان نغندي آية تنكرغيرو سكاندي 53 ناليسيكي 80 إن شاء الله آية تنسيجندي نعم إذا نوام من الله تعالى مغا Allah gano da hagem de sawabanga na gollu muson yoda kada arjanna ya Allah gana dunya taghirin tendi inshallah na sura ke timmandi na lo sura kumbandi inshallah kiyane wa be sukuni na Allah ya ga kada ngani Allah gana gollu muson yoda kada arjanna jannatul firdaus wa sheikh ngake ngani al-sheikh wal imam Abubakar Traore ora kuni ora mama na Allah ya ga ngani ukili aro sasirenga kembere ngona taga kundangani o nellenga inshallah o menyini soni go emission qur'an kamma nellenga inshallah emission kebe ga passe na rajon de télé nga dome aga suna me to gulladi aga ya qada garemu daga men jallimu umare musliminu alhamdulillah ga kamana hande nyabaka nur tv ay gabota gandi kembere nga soni kon tafsirin qur'an kamma o kin tagal lagarenga al-sheikh wal imam Abubakar Traore aw Abdul Qadir Suna وهذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخ السلام عليكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين